Uangalizi wa stamil fatu wanzani wa hizi mbao za kimatangazo za hiyonti. Assalamu alaikum. Leo ruhundu wakati hamade uya si hadisi wa zimana Muhammadi ili ujir hadisi wa zimanai au haruma masuala menji. Assalamu alaikum. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ngauna dakika mbili ula ulio wala wakazi. Marhaba menji mwanama irjo bai kwa ujihansuka ya misengo doni kaza doni fanda localisation ya udoni wa Indiani. Adani dotorongesha awali rodera ugabibi au resara ugabibi ushiriwa Komori amani na usalama robelema dhamana wa daula ulai muwahid daula hata haina mdimokaunge na dhamana armitsi robushiria amani na usalama Mwenyezi Mungu ajainieke yemayo wa Komori wa yaenshi au zetabu zire mao wa Komori Mwenyezi Mungu ajele wa kewanu okayawa basa wetinu watoweze tabu aina ya tabu itoka yote jindo harumiti naomba Mwenyezi Mungu na bantu balo mwana mkomori kinge haruma hawa ya amani na usalama walo harume majuba maziro Mwenyezi Mungu yawabe unono yonde ni kalima dushina ulitekeleze mwana mabicho namo marabe menji imakatem suyan wanrungu wa remarke wa hawan baadhi hao ngo onisao ya ukaya ngao absent haruma zere sociaux za jirinde mbese mtu ambao unumpango wa upanga wena mtu kale fika yata unipercent yani unimise ukaba no mwanzo fanye matadili ya urdi uje première question donc kayanga mi absent ma raison je suis pas absent ngami vivant ngami présent shaya mwanama irjo rawero wazambao lazima mwelewe ya ukaya vanu uja wakati ngawe oblige ujire depu ufanye hama we kujirongoa ufanye hama we hufwe matso no bora ili wanalize vanu ekaridaza karturongoa c'est parce que amjua ukaya bafanye ndushamba au changement de gouvernement karna ujua wa Ramanda Sir jilancer au hasard dans les réseaux sociaux rambengari defendeo au rambengari contreo au rambengari critiqueo ndongo bokawora hakartu zimetrize vanu mwana mairjo naam mi tindwa wala wanobokao wojwa ukanti watso juhana jarma zere zondongo kanga mlongo yabonga mina raison za tumiza ndongo wao abonga mjuo izo nendo na hambe na banu karti wakati wabja rido daba wa Komori ruwarende malaba wala karti wakati wa hujariva misembu nkabwa nistaikende karomwe wala karti wakati wabambisa wabahandu mafura yabo tsina ujwa hujaruma nouveau gouvernement ya heziwa yejanane leo ni jena benga mdefende ilini dabo wa Komori ni wambie ndobo bokawo tuzimetrize wala tsina ujwa hujana benga ngam protege au ngam soutene mrukao rahantu jua ibarna machibo kaunda lonio rahantu jua izo kaunda tionziani yabon ntwe yarmazere zo harezo mbili wonda ndaruma na mairjo tutsa hanjenda bo wa Komori ni wambie ndongo kao tina certitude au tina tomaya au ntuona milam tina ujwani je dans les réseaux sociaux na benga mbambilio wanu au ngamba wanu mafura parce que miti mna haram na mimi mide mwana damu bokawo mitiji ani mitiju jishie za kanga mina rongonga mjohambia donc avant sina ujwa nije ni renge wanu ni wabahe mafura ni na mira hantujua mbarongo hamiso sina ujwa mbisa mkabwa na mintujua kesta hiki ya mbekabwa au yende karogo yende mana lo absent dans les réseaux sociaux jaina wakati zijohuja et quand il s'agit il y a ou défendre, garde défendre. Et quand il s'agit, il y a au contre, garde au contre. Et quand il s'agit, il y a au critique, garde au critique. Mais c'est un peu très tôt. Va nous demander comme il doit m'abia dukaya. Haina rogoni kauhamba mihanzani assumer mimi. Ces responsabilités zinreje mimi. Mitanza ndo accuse mru, mitanza ndo rihamru lawama. Donc mihanza ndengeza hangu mimi. Avant sina ujua ni jilancer dans le vide comme un con. Auni dit lancer dans le vide, amamuti na boussole, nindina kiti jinga maboje mwana ma irjo.
na marabe menji harma le suala lilo hawaja ona rigabili harma suala jirajina litufanya nalilo idhamana wikao haude mudiri jimla ya kanali shirika la hormone leo yinu hanikiwa le kampuni la Comoro Comorcable enfin hanikiwa lo na hunu bandhi wa Comoro ngaonesa yo kaya hakanali shirika la hormone wanruko tuju hata mangavinda avi leo yinu hari wa jukumi ya shirika jirajina bandhi wa Comoro ngaona etomangio ndebizoni hojumali swali rani jatim zila swali hadisu tebani za jirhindri dawa ya kaya inaila na hwambia la terne fana kadamina ke problemu lo ni si wa Comoro mbuto jorega mana damu sura namna hinu au mtu hamjuaye mathalan mtu ngujue famia hai au mtu ngujue mbandongo ya hai mtu hamrenge hamkritiki ngamjo kangwa nzofumbo Dr. Yusuf Hamidu wala yakava mana mudiri jimla wa heso sita hurimone de namna wayamba yabo de namna hiyo ukahaka na hurimone hajaleo hani kwa Comorcable tine namna hiyo maskini shode shiribi hao harumiti doka ya mbuka tutaya tunde ya juwe mwanadamu ranzi engemru ya mkritiki mwanama irjo etuneshe hadisi hiyo wala usiku na kaujoka ya banu Dr. Yusuf wale domaine yahe domaine ndongo za informatique ndongo za usu telecommunication wala usiku na kaujoka ya balaola ola hakamro hazi Comoro Telecom halisa agent haja chef de service haja chef de département horengwa ngo nishilio horengwa yani kwa le shirika la hurimone izo hijaheze jitahidi nizi hazi ya kauzifanya harume domaine ya kaya harumale da la Comoro Telecom so mitine na hamba hakame mimi timu mjija kama mjua shaizo wa Comoro wakambe ikauni permete mitundeni jua mwana mairjo obahanu namba ukaya kweli la plupart ya tusi wa Comoro si tojo utoa makalima vatino kaya ngasina preuve au ngari juwao nembujo subitambe ukaya hakanele shirika la hurimone kajalifanya rongo uwo mjinga mongoni mo wajinga wajofa wajinga ngambudin repete demru ujomba ukaya Dr. Yusuf le shirika la hurimone kajalifanya mbandongo uwo mjinga mongoni mo wajinga ngujofa mjinga j'assume inde assume zo mimi namba zabari hino eske baduka shirika la ndo hurimone harumitsini parolishia kalijaka yabo imana ya kauzalwa Dr. Yusuf hani kwa mwana ya zalolera hiyo hata ulila ya tojo ulila hambanga nzo mwana huo yende mindu ya rongowe de ya kaulela de ya kaujuse hurimone leo hurimone yambangebe hao un nouveau directeur ben de nouveau directeur kaunga mum respecte mwana Masimo eske nge hurimone baada mwana wo yanikiwa mruya mlele emroi kajashinda ya mjuse ya mwende Samidu eske bajobu hamruya mbilo kendare nge mwana waba uoneka ngo joshinda umtegari karikaradhi onda kana baraka rado tundarejua hurimoneka existe da ko hajambilo kanga umwana zoi wamba hurimonera nzori mzae rimlele hakawandisa hurimone avec zéro haja 30 agents abasan ndio na plus de 60 agents yabo kaja fanya rongo ndao o wanro hazi wa hurimone wo mpara mlezi wasoni mao izo njali zipwana wanro arwaji izo tizipu wanro hazi wa hurimone ukawaka kotaka considérer comme chef devant eux waka considérer hamamba mlezi zabari parce que hurimone ke jakaya leo hambango ndio anikiwa Comorcable na mwende mwatsa msomo wa hahe mjue valabaha bo irjo valabaha ndabo ya henda harme domene ya hahe iyo ya lona maîtrise ya mnika diplôme ya docteur il demande à parole Dr. Yusuf et c'est très tôt hojama meukaya rungwa washanga yao no kaya tenele da la Comorcable
parce que le daula Komoro kablo iloli kana vamana mudiri jimla nguna mbariki yamletizo umuri wambali karani wonde ya lela Komoro kablo abonge sawa na ile wo Dr Yusufu wo ya lela hurimone yende ata ya remplacer wa abomba na juo walumre makoti kahashidani kwa mwana ya kauzalolera yo hamlo ya hamlele hata hamlo kama na mwana wainge woni kwa vama na mraji wewe ngondo haruma vama na girwaji wallahi nge hafanya ndogo tutilizo kaja joni kiwada ujalila alikara ni hafadhahu Allah wa ra'a wa kulumru yende ya lela Komoro kablo itenendo kafunga banu unu parambani walufunga banu meki henda wa hale jubalila alikara ni hajaka remplacer wa parce que hale le Komoro kablo ichairengwa ni Ibrahim Mzee haruhanti zazi bwamana mrambo Ibrahim bwana leo Komoro kablo ijainiki wa Dr Yusuf Hamid yabo yongio sawa na Dr Yusuf Hamid yani kwa hurimone ya mbilo ya ilele leo ya mbilo kaya ngari ni kombo bwamana mrumra chini ze bwamana zinu wewe ngodo arenge zinu na mimi ngamsalue jitahiyayo ranzi hani kwa mwana ya kauzalolera hiyo hamilo ya mlele hashidi hamlele hata hande minu ukahaya bisa a 0 haja 30 agents haranti abangi on a plus de 60 agents nge kachishile fanya mbanongo kaijatwa twambale ongere ngoma vama na inikiwa lewabaha dwandulinda wa mwone qu'est-ce qu'il va faire d'autre harumaye domaine ya haki na mrenzi kwa Komoro na mrenzi ho juge mwanadamu bari ngamumjwa wa filiere ya haki bango jeshi wala au kutujua shilo wako ngojo zamba monsibili hawa lola jao wayimjao wayimsisi jao yongio sawa no wafau hamomui na rohobi asibabu do wana azali nanga mprofite wala wasulia no mokauti problem ya azali ikazali hazawa na hawasumesa fatihu hakada mdosha fatihu yavungula wakata hezi ya mwambia baba parce que haka angala ya somo ilhamu hakada kadosha ilhamu yavungula parce que angala ya somo Lukman hakada ikaleo ya mwa Lukman gunome wa chef d'état major na mnamika kaja mérite Lukman hasoma hidata hafanya école de guerre Léongue commandant de la gendarmerie, commandant de groupement à la gendarmerie nationale. Enge kaja mérite kaja jokaya. Namkerazi. Bayoti problème ya zali kwa wanawahi wasomo. E santesa mo irjo. Naam. Le aussi kwa heno tia ilhamu. Ya ukaya hano ma representani asekna. Wanuwa irenga wa irenda posto politiki barola mwana wase. Lokita karuba barende mwana asali. Mrunende ya tundezi hazi ilamu ya kauzifanya ulatino bala fanya zi handani mrunende soneleki ende ya uziso wakati ilhamu alo soneleki ye kompetase motola ya mwana ule ya kanio ilhamu isuifi wa motoru pati ozo mitine na hamba izo wazamadu wakawona ye soneleki isuifi wa motoru pati wa yeshie ye kwa mbaga wa problem kada banu kada problem kada banu kada o motoru wazima exactement yotonga handa yao yende asekna avec ses compétences, ses capacités, nezi hazizaha asekna wa décidé wa mno representant mkuu wa Komoro wandungwa chao polémique valola mwana wazali valola jao Nuru El Fatu hakahun haja harengezi kwa maana za conseiller privé wa mbaba hai hajione soka il est un homme et il pourrait être un homme politique hajempose hadugu sur le terrain mbaba hajama bukababa walibela equipe tsayi renge wije olio kamna ijana hamadu wo wa msalio wa mbele koti he pouvoir mo kawa hainike jeunesse Komoro changwa konso dom critiquer valola mbaba e jao valola na mretize image zokawa imwananya fulani waida ila mdigo kritiko wanukaya mriala mna mjikaza ali de madharau halafeshi bi hao wanu dokawa no imwananya fulani vanoi jao eshi wao wanwanu watu hanza wakubali zejitahidi ni bahati ya Mungu mitine namba Dr Yusufu yake na doktora yani kwa mwana ya mlele atabaya ni kwa kama na mrajini ya mokavango do arme domener ha par contre ngani m'encourage parce que leo wa Komoro kwa chaka humjua bangu ajo humjua vala banda ya lo arme domener ha awabando rakantir jerim critique du bien ou du mal chaminga mum saluer nga mum soutenir
tujue kasinditi jibu kanja shina na jibu ngojona namo marabe menji uharuma le suala lilo lakin amjogabili uharuma suala juraji na wekao kalitofana na lino nadile suala la husu ye waziri wa telecommunication post vanintiju tihalevanu haruma habari wekao ngazambishi hao ngazunguli yao haruma zirezu ya ukaya hakahendelia na monano haruma lidahu la Comores Telecom lakini idiskur yahe isatiro kabisa holi huo mrohazo wa Comores Telecom Tanzania univenulie mbabi eske hadisi ino hadisi mfanyishiha ino hadisi ya kweli mtukufu mahana makati yujo kale swala lenu reluzisa karla uchikula shanga muzisa ministri umuri hafadhahu Allah ndi harmale da la Comores Telecom discours yahe censurewa yeye disinu ngojo shinda uri nikeunja maelezo leo mbaza wa Comores Telecom même si mitindo hazo wa Comores Telecom shaujo ji fanya mambo nuzisora kiraia unambio banone discours ya umuri unambie kaona discours ya ministri umuri njewe na mahala kujeona unambie kaona mbala ama yokaba no ministri umuri hega hamale shirika la Comores Telecom hata haona naene mambo maana hata hamba ndongo kadha takadha usiona pourquoi tu me poses une question bête et banale mimi mjoka jenu hambi amjoka utibile swali leo hambe nongole parce que déjà ministre umuri kajaniona mimi njaka yabo ntu ministre ya kaunda Comores Telecom j'étais pas là shanga mjoka ya sûrement bakawana damu bokawa kaurenda mapicha waenze ngoza kamjira ikakamjaziona wandi zui censurewa itolo ko kamjaziona loke chakiri ke ministre de ama société Comores Telecom kajarongoa banunturungo akikamimbo hazo Comores Telecom parce que njaka yabo j'étais pas là mirahia où se trouve le discours ya umuri donc ya wetu question ya uchoka tsudo nuzisa wala utsambengo nuzisa okamimbo mirahia mimbo hazo Comores Telecom so fanyo kamera yeye huwa no discours ban we journaliste unambio bahanu waiona kujeona eza jirindi je sais pas parce que njaka ya bani yone mbango njema hangu mitiju ubayandrabu nyanza nike sincère parce que mise oni wa utiro hangu sina mjua kubamilia ngamjua ukaye discours ya ministre umuri kayiti kecho neha parce que quelqu'un quoi qui a déjà filmé moi quelqu'un chanson minu kakajarongo yo impossible yo ngamira suiro kaya wenda Comores Telecom harongoa où est son discours je sais pas et ça dirige je sais pas parce que j'étais pas là na mimi tu yona avant si nous disait peu importe même pour Comores Telecom nous sommes ngoziro dini sanga mura suire ya ukaya wallahi billahi ngabisuire ministre Mourentu na Comores Telecom amjoka harongoa et si qu'est-ce qui s'est passé avec son discours je sais pas parce que j'étais pas là sina uzitola ushahidi zangu minja yona jauna suite utujua wenda Comores Telecom habaji parce que tijoziona na mtaziona bana la sawa tunuzise mimi timna haramu isido tamacho mitido riyamba ndongo amazonuzise sasa kanga na hono mrungu ngurambu mbavi ya ukaya waziri wa mawasiliano vanutiju hauziswa bambi ya masuala bengeka tidaharma umonano haukantuju wandu wakaiho bambi za masuala ya husu namna wekao li shirika la Comores Telecom delilio haonesa ukaya wandu walio Comores Telecom walona zedhamana ngwanziki dawo wawoche watishilie fikra za ndo rajina holi honda wo harma ali swala lin je zajirindi abanugo tse zajirindi est-ce qu'il y aura un peu mal woti do mana je suis pas chef d'aucun département woti do mana shatanki mrohazi wo mrohazi conseiller même je suis pas parmi ces agents chargés de sa communication je suis pas parmi ouais ouais va les demander parce que mimi katino hanza ndongo kama joka problem
je hamango rio va les demander date vamana mzima mongol memo vamana lo Comores Telecom je aballo hamanga umhara iza jirinde enda Comores Telecom watsahe vamana umusoka ari zo ministry ya baziko la uzinuda awure je ministry wa umuzisa kainge suri nizo yamba ukawanra lo Comores Telecom kwa tushila mru kwa tu zontujua izo zontujua izo wajozi jua de mavamana alafu mintiba ndorongo la mru wala ntiba ndoba bili ya mru wala ntiba sila na homboka ndoba mru mafura au niba bise mru kabonu la vimwende karobwe mitim na haramu po ircho zembi za hango za dunia nizo tipia mitim na haramu mimi mitim na haramu minde mwanadamu na jansuka ka 109 ngamdo ulibana peu importe les circonstances. Essentiel ne c'est pas de rentrer dans ma vie personnelle. Donc question, il y a une gérance, il y a une société, il y a Comores Telecom. Je suis nul pour répondre à cette question. Je suis Annick Soukaya Tinanzi Jouao. Ezo zijon da Zetskaïr. Ye ezo zijon da Zetskaïr ka Zambia. Wa Komori wa Ziramboué. Je suis mal placé. Ngamjoka Urongwa au nom de qui? Concernant la société de Comores Telecom. Wemrohazi. Non, c'est pas le cas. Hainam Rohazi, certes, Ngawa Rohazi. Est-ce que Hainam Rohazi le Comores Telecom a la signature? Réponds-moi à cette question. Je suis pas bête. Je suis pas illettré chez les. Mais on assume ce mimi naba ou mi hanzana mero wakao zehijanga mjo assume. Est-ce qu'il y a une Rohazi le Comores Telecom a la signature? Est-ce qu'il y a une Rohazi le Comores Telecom nge wojua ya rongolele shirika la Comores Telecom? Non. Est-ce qu'il y a une Rohazi le Comores Telecom nge na droit ya mbe? Et namna zelogo za Comores Telecom zijirio. Ngeti ka chef de n'importe quel département si jorongo. Parce qu'avant mi proche, avant mi karibuna directeur général, avant mon namna leda holigere wao. Mais en tant que simple agent, je peux pas. Même si je sais, mais je peux pas. Il faut les voir oui. Shangai wa suili daraja bokayao. Et ma vamana wali yoyao. Même des mazefou hatusis. Wali para pour parler. Ça pour le moment, je peux pas. Parce que je suis quelqu'un qui est dirigé par quelqu'un qui est sous des ordres. Mimi ngam dirigé wa. Nimrumo kawonge tinima amri. Awin sinam juandenge zao la nijiri mimi. Rahanja wasule darajai. Marabe minchi holi honda ula wakati weka uhuru kubalia. Na message hili wajanza umbahe kanga wana mna message. Haumna suala. Soyez patient et soyez reconnaissant mes arrêtés. Comme tu peux aller. Dans la question ya ukaya leo, ze parezi tilanziani ngazi tilwao. Ranzi moroni hata mitsami ulimjini parengi onje. Ranzi moroni hata fumbuni parengi onje. Yija yokaya mono juzi ukaya hata emashina wasewa ne warenge bala majibwa wahense seji hao ngwatiao ya ranzi fumbuni hata dimani ngamjoka ye pare ya bahani hata mitsambi huli ngiyo ankuru shaka mtuanza mlibe vignette isonga zitoka utilaje shaka mtuanza mlibe vignette kera ndo sukuri ya bantu kena ukiri wanupia watobeza wakunde impossible ngamjua unyoti pia ukaranzi de mahaya kadayunu sahataramba baho ya jalola mzazaho ya jeyo zae zetiyo zae ze majina zila wizo ranzi vuvuni hata jazunguli lewe sirkalinu watahansmanziani wasayihilishe marahia le première chose de faire mbe ulekeza zetiyo doit nous changer varengo shirika la Maroku kilo bantu kanifanya oze hazi tijimaro kutijida huyu yo bila shaka ngaba joka tabu she serikali watia azma za usahilisha imaraia
kamtu zisukuria kamtu himidia kamtu mbamezi mbuzianzu mezo za tilwa nziani shanga mkontumda kabati na nyinga monesi wawe zijirio chama mkomoriko tsogita anu kanga bandu wajodoka wa harahorongowa au wadonyamiza mimiti dekina et le pire wajona wanwikawo subhanallah wale wadona walo faransa zindi kangwa fanyoze direct wala kama garini parce que nelera wado muhazina nelera wareja hiyo mruko kaoda honi yo ndi hamasihuni wala ndio sala wa hazina ndio kansi shango ndio hadayo walo komoda side namna hiyo naam nijibu side namna hiyo wao kama garini wala muhazini au ayodo konsujo mala wendao shalo jambe no hama msasa watu hujua donc haina mtu kaurongo hapa na doka kwa maana na do assumer ses propres propos izo ya bao donc wakomori tina rongo zinji na mkema patient na mrudi msukurie bamkungu jorejeziz rikanda na l'hôpital lewel marufungio ndaba zabari tusukuria rikanda na ndongo za question za mwenje bekwa toujours ngabo problème il faut assumer kuna mtu angona raha jona tabu zanzima zitilo zenata mono juzi lebele sala humenje wa washiri imani ama hame mwanku wajua ukende wakaziwa na riombe Mungu ze project zinu zitulanziani rihime wasaidie ya utuhanza nisa ya rohamwezi rongozo wandu wafanyo hajarme mashirika ya daula nize idara za daula waliwao ne daula waremawe daula izo mkungu ningazitote zazo haina mrufanyo hajarme daula yani wao ne daula yardia nzo ya kontre daula yo mkunguni na mkungunika uketswa yotolo izo minde wabo yo izo propose izo ngama asume mimi na bawo suangari kubadiyo ukaya vanurika haruma tabura zinde mahakada yunisatana leo abaha baja wangu nzo wafikirie walito haruma ze tabu karna ujoula wa haruma tabu hare jansi tabu na ri assume ri sukurie necessarende rihimidie riombe Mungu wasaidie accompagne ces problèmes zilao dans le cas contraire si tu fava ridiri fena rohombi na mumui katiro ngwanai mtuta sama ngama assume zona hamba ejo ngama assume izona hamba heni zijo ujeni conséquences jo uje mide na rongo j'assume moi-même mtura ya mruwa sate wasali marawe menji holi honda ula wakati weka leo hukuru kubalia yasiu jari hadisi wajmana wa harmas dakika zin garjo persana abengo harma wakati wasa